sao kajara thế năng punapana tam hệ chan teng kajara thạ sakau punyata uchiao bà bồ đề trai thừa bồn có bay thừa bồn lúc ở rì có bay thừa đây chân chất chụp phú bồn ruột hà sẽ đi ra từ tâm đầu bồn rồi mới nằm mà đây đây sốc đời chân trọc trai trục đi được nên nè Phật na đầu đây sốc có bay thừa đầu bồnคนไทยเนี่ยพัฒนาในสิ่งใดตกสิ่งใดลำบากกรุบใบกรุบยางก็ไปเจอในสิ่งใดบ้างในคือเกี่ยวกับเจ้าโบเนี่ยเพื่อละอบ้านละอเนี่ยเพื่อกรอบนั่งตัวบ้านพอละกรอบกรอนใส่มุนนักเราใส่คนนกดอกสับในนักละเพื่อละอบ้านไอเทียนอันนั้นก็คือปกติเราจะกันเด็กคนโง่การปฏิบัติบางครั้งจะอัดเนียนแสกกระดังขนมโลเตก็อัดเนียนที่ตัดเฟอร์ละอบ้านละอได้ยังก็ละมีประพุทธกระดังสับในยมมาเลกายระหดเอาไปฟังเยอะก็เลยกายได้เฟอร์ละอบ้านอาจเองปราบนิยมได้นะคนจะบอกเยอะเต่าว่านั่นดนตรีบทว่าเป็นยาตะกูลเต่าตรงออกเดียดูมาเรื่องเรื่องโจเตปรายิโนสมาสมัครปรายิโนบุคคลได้มาบังคับตลอดตัววิ่งคือบังคับคือถ้าบุคคลนั้นการมาพนมตะโกนไตรตรอหรือบ้าต้องยารูปสมบัติก็มันจิตอาดโปรดสมบัติก็เลียนปัญญาไอก็มันเลี้ยงท่านได้ครูอับบาถึงสองเตียนกลับตัววิ่งเข้ากันเอาแต่กันดังอันนั้นสมาสมัครปรายิโนหลักตัววิ่งไปเกียรบุกเดียวกันเราเป็นเจ้าเราเป็นดังเราเป็นโยเราเป็นมันออกได้ที่มีเกียรตัวมีเกียรเทบานเคยจะไทยขับประเดี๋ยวไตรองญาดับนอนแฝงหาสัตว์ยุรำไตรปฏินาเสประเดี๋ยวเยอะเราจะเรียนสามัญเราตั้งก่อตรอดนางอยู่อัดบานอันนั้นโดยการไปเยี่ยมอัดบานสุบนสมาสมัครปรายิโนมวยเทียบสมาโจเตปรายิโนบุคคลนั้นการมองไกลกรอนหรือบ้านต้องยากเหมือนเช่นเหมือนดังเหมือนโจเลยเต้ปันท้ายขนมสุดลูนายเท้าอันบานอัตเทียบเขียนมโนหายก็คอมตรังไตรเพื่อบนสันเตียนสร้างจิตใจละอเด็กสาวกันเลยจะดังสกรุบดันใบบ้านจิตติตั้งสำหรับลูนายจะขนมขังคุกของมุกไอเตียนเนาะมวยประเภทเตียนบุคคลโจเตปรายิโนการมองรูปเหลืองก็ละอละติดจับจ้องตรอบสมบัติของเรียนสมโบสมบายมันเจ็บฝักตั้งสีเลยตั้งสีจักตั้งสีเลียดประติกายกองสีจูพร้อมเป็นเลยพร้อมแทงสมเลียของแกะปลุกใบปลุกยางถึงเรียนสับปลุกให้พันธุ์ยืนถ่าสมเบอร์ได้อันบานดอกนั่นเลยโดยการอันหนึ่งความเตียดไปเตียดบอกฟองจะไม่ความเธอบนจอเตียดtrong bộ cô nó lọc từ với cái đâu chạy lừa đà tiếp trong một tiết ở rất là sụp bô tiếp đến ban trầm sơ tại là môn tiếp trao rất là ban phục từ xa lại là đôi a để xong được cuốn bản đăng bản dối bản đạp các nó mua một phê tiếp bộ cô một phê tiếp cho tết tầm máu para gì đầu bộ cô nó ta máu miên phong miên sầm bắt rút ở việnอยู่vẽ cô là o miênปัญญา smart đây là oปัญญาใบที่เรียนเด็กชายเด็กไทยมันคือเลิศบาปมันคือเลิศคนมันคือเลิศคนมันคือเลิศโต๊ะใบที่จะสกปรกเปิดกรอบจังโน้มไปสลับโต๊ะแต่การโน้มรูปได้โซลกายเดริชานในจิตดามประทานแบบนั้นในซ้ำโดยรวมบางเปิดจังยืนในขนมเตยนี่ยังดังถ่ายน้องอัดกับพื้นนี่ยังดังถ่ายครูนอันเชี่ยกับเมาส์หรือคอยเชี่ยโจเตยังดังครูนยังanh không được cố chơi so với anh không được cố miền bàn cho anh đâu không tránh tầm bay luôn anh ở hai chốc chia phần nóc bốn tầm rập luôn anh ở hai rồi thay chia tầm chi bốn tầm rập luôn anh ở hai dân mình từ chân không ai từ nơi là nam mình sẽ dân mặt sau ngay ná cứ dân miền là bỏ tầm on đấy tầm rập thì tỷ phần bia mình thôi em ti nhôm từ trái từ nhôm sẽ nhập bài từ sắp từ tập ấy sắp pro cấuโยมเฮลส์มานั้นโยมบริโภคมานุษย์มันให้ช่วยเรื่องโกนบุคคลที่จอมปานเด็กเสียงเสียอัดวอลคุยบารมีเสียเสียแต่ใจยังเตรียมไม้ติดจับดูหายจังตำนานในใจคลองตกนองทุกมวยเตี้ยเจี๊ยบตำนานตีมวยตัวมวยตีมวยตัวมวยเตี้ยบริเวณนี้ก็ต่อเสียงติดหนักเตียงเตยเทียมเลี้ยปลุกปอบถึงอ๋อบนก็ต่อระบายยิงกราฟคือยังเพื่อเย็นนั้นบางมันจะได้ตกจะได้ชิมรานตกนองกระโลจะได้ตกปัจจุบันกับบ้านที่ได้ซับนมประโลกบาล
ហើយមួយចំណែកទៀតដោយក្នុងឱកាសនេះចឹងធ្វើបុណ្យពុទ្ធាពិស័យឬក៏សាមញ្ញពិស័យអញ្ចឹងអភិស័យគឺយើងមាន3អញ្ចឹងណាមើលលោកចាថាម៉េចទី1គឺពុទ្ធាពិស័យទី2គឺរាជាពិស័យទី3គឺសាមញ្ញពិស័យចឹងសាមញ្ញពិស័យគឺយើងធ្វើចំពោះមនុស្សឬក៏មនុស្សស្លាប់តែបិទយើងធ្វើអភិស័យនេះគឺចំពោះមនុស្សរស់ទេដូចជាឪពុកដូចជាម្ដាយប៉ុន្តែចំពោះធាតុមិនថាអ្នកណាទេគឺយើងទុកថាដូចជារងាប់ទៅវិញគឺមានតែពិធីរងាប់ពីខ្លាចឧបទ្រពឧបចង្រៃពីព្រោះពួកយៈពួកបន្ទប់ពួកភូតខ្មោចព្រាយអីនោះវាទៅតោងនៅឆ្អឹងក្នុងធាតុរបស់យើងណាដែលមានបង្កចិត្តអីចឹងគេប្រើធាតុរងាប់ទៅវិញទេអត់ដែលប្រើថាអភិស័យទេហើយពីបុរាណយើងមកគឺអត់ដែលចឹងទេប៉ុន្តែយើងមកឲ្យយកច្រឡំតែទេតើតែអភិស័យបានប្រពន្ធអញទៅប្រទេសសង្ឃទៀតតើតែអភិស័យបានម៉ែអញទៅទៀតមិនមែនចឹងទេអានេះគឺធ្វើបុណ្យចក្រានុទានធំប៉ុន្តែអាចារ្យដឹកនាំនេះគឺសម្រាប់ញោមមានលទ្ធភាពហ្នឹងក៏ដឹកនាំឲ្យរៀបចំជាពុទ្ធិពិស័យទៅដើម្បីឲ្យបានបុណ្យកុសលកម្មឲ្យច្រើនតទៅទៀតដូច្នេះសំខាន់ណាស់ញោមសម្រាប់ការដឹកនាំមកប្រំទៅប្រាជ្ញញោមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងបានយល់បន្ថែមទៀតតែពិតញោមក៏ទៅដឹងក៏ទៅយល់ហើយចំណុចខ្លះដូចជារឿងបូជាសពថ្ងៃអង្គារចឹងនៅតែមានពាក្យទំនាស់តោះតែរឿងបូសពថ្ងៃអង្គារដែលជឿថាវាអាចនាំឲ្យមានសេចក្តីអន្តរាយដល់គ្រួសារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាសពមួយណាក៏ហ៊ានបូជាថ្ងៃអង្គារដែរបើស្លាប់ថ្ងៃអង្គារយកឡើងឆ្លងមកទី10ក៏ថាថ្ងៃពុទ្ធអាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតដែរតែពិតនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារដដែលទេមិនទាន់ឆ្លងទេថ្ងៃហ្នឹងបើយើងគិតតាមគោលរយៈកតិគឺឆ្លងហើយប៉ុន្តែបើគិតតាមចន្ទកតិអត់ទាន់ឆ្លងទេណាទោះបីជាយកបូកលេខអត្តៈឬក៏ជាវិជាមង្គលកាយទេក៏ដោយបើសិនជាអត់គិតថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃទីថ្ងៃពុទ្ធហើយគឺចប់ហើយគឺគេនេះខុសទាំងអស់ក៏ដោយអញ្ចឹងมันអាចជាកគេថាត្រឹមត្រូវទៅតាមជោគវាសនារបស់គេគឺខុសទៅទាំងត្រង់ទេម្ដងអញ្ចឹងក្នុងការដឹកនាំគឺសំខាន់ណាស់ញោមសម្រាប់ប្រាជ្ញអញ្ចឹងបានញោមខ្លះគាត់ថាពេលខ្លះគាត់រៀនមង្គលការហើយគាត់មានកូនមួយឬកូនពីរក៏ត្រូវប្រត់ប្រាក់បើមិនលេងឬក៏ប្រត់ម្ដាយឬក៏ប្រត់ឪពុកចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ទៅខ្លះគាត់បន្ទោសអាចារ្យដែរបន្ទោសលោកមហាដែរមិនលំបាកលំមទេថាដឹងថាគ្នានឹងយល់គ្នាមិនបានហើយប្រឹងតែឲ្យបានគ្នាណាអញ្ចឹងយើងមើលថ្ងៃបរមរានយើងគំគិតរឿងតកតិចលោកមកខំតកណាអូមួយថ្ងៃអត់ខំតែកាត់នេះរកប្រាក់ទាំងអស់គ្នាពិបាកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដឹងថាថ្ងៃណាដែលយើងត្រូវហាមអញ្ចឹងបរមរានយើងបើយើងជឿថ្ងៃអង្គារហាមបូជាសពអាហ្នឹងតូចទេគេហៅថាមរណៈតូចនៅអមរណៈធំទៀតចឹងតែថ្ងៃណាខ្លះលោកហាមចឹងយើងមើលគុណគូទោះបីជាធ្វើបុណ្យចេតនានុប្រទានដីសង្ឃប្រទានធំក្តីឬខួបកំណើតក្តីឬទៅជប់លៀងពិធីធំក្តីឬទៅឡើងផ្ទះឡើងទេអាកានឡើងហាងឬអីគឺត្រូវយើងមើលអាថ្ងៃដែលលោកហាមសិនថ្ងៃណាខ្លះដែលលោកហាមគឺយើងអត់ធ្វើទេទោះបីជារស់ពីលាល្អរឹកល្អអីក៏ដោយក៏យើងអត់ធ្វើដែរអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវចេះមើលអំពីថ្ងៃភ្លុកតែថ្ងៃណាគឺថ្ងៃភ្លុករាសីភ្លុកយាមភ្លុកសិទ្ធិភ្លុករឹកភ្លុកតែយើងចេះមើលឲ្យនៅភ្លុកទាំងអស់ហ្នឹងភ្លុកហ្នឹងគឺថាបើយើងហ៊ានទៅបំពេញទៀតគេទៅឃើញហើយដូចជាចលករាជប្រមាណបូកនឹង1120យើងទៅចែកទៅ7ឃើញអីចែកទៅ8ឃើញអីចែកទៅ10ឃើញអីចែកទៅ30ឃើញអីហ្នឹងទៅរៀនព្រោះយើងចេះគេមើលហ្នឹងបើយើងរស់មកត្រូវល្អក៏ទៅចំដាក់ទុកថ្ងៃចំថ្ងៃភ្លុកក៏ល្អដែរមួយទៀតលោកហាមថ្ងៃវិលាសការបើបកគលធ្វើនៅតែស្ទឹងទៅអាចនាំឲ្យវិលាសអន្តរាយដល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាខែអីទៅត្រូវថ្ងៃវិលាសខែមិត្តសេជីកាក្រាចចឹងលោកហាមថ្ងៃប្រហោះនិងថ្ងៃសៅរ៍
ham tập đi ngay vậy năng từ lục tập hạt thì ngay bị liệt năng để lục ham thầy thay tương tế ham và tam ngày tiền năng chấm năng ngay bị liệt chấm năng tí mấy cứ ngay lẹ là nặng nè lẹ là nặng chơi trên việc gì lẹ là nặng không muối lẹ là nặng tôi mùi đôi chiếc cá bổng phân ông phải tam băng nốt ngay đập tì rồi đập buôn rốt bồ rán lục ham ở phở để năng lẹ là nặng tôi để riêng ở khi thực tiết của lục hàm đây được ngay đập mùi cát đập mùi rối của mùi cát mùi rồi anh năng lục hàm đây anh năng ngay đây là nặng tôi anh năng trôi chùm môi đấy ca bôi chia tóc chùm phút ngay bôi chia tóc phút hành tiền cho bạn lục hàm cho bạn nó chùm lực thì mình thấy anh là nặng không một bữa chất rọt mùi chất lục hàm này nè hàm chịch thầy nè hàm ngay đập tì rồi ngày chăn lục hàm tập mũi rôi ngày kia lục hàm đập rôi nó ta một tập ngay trồng màu đánh ngày miền này cây mũi tiết đến ngay để lục hàm cứ biết tập công an chụp mấy tháng tiết để lục hàm tịch thầy mà hà sôn ngày đó của lục hàm để tịch thấy cứ chỉ ngay riêng rót mùi rôi mùi cao tì rôi tì cao nó áo tịch thầy một ngày thì đến tì chăn kia phút của họ chắc thì thấy mà trốn khi trong thầy này đôi thì thầy thì khác này thầy miệng chân lục hàm này này tương hám ngay buôn cát là buồn rồi là cái thầy buôn cát buồn rối lục hàm không thì tên nó cứ dựng ai phơ bàn tầng chúng ta phơ con cô chia cru và lia cha và lia một cô lấy tầng từ trâu thì trẻ đang bỏ trẻ đang thấy con cô cây khơi từ ngày đó thì đã đặt đó về trâu rồi ngày lục hàm thì đặt thành một tiền ngày khác ngày tập mấy được tết thì hàm ngày tập mùi tập tì rốt thì trâu tập mấy thì hàm để đặt tàu đời và thùng thống chân hiên cùng tiến đó ra cái là bô chia cọc ngày chết hiên bô chia nên rằng mẹ nát tôi thật nắng này giờ là hiên bô chia đánh được dân khu cấp thị trường này đôi trên sầm na sang phút còn trong trên được tiên năm ngày ấy về ngày của hóa đọc ngày đọc trang cá thay tí tại trong lần ngày ông tía diệp ông tía rồi tôi vừa liên dân bay chết miền từ hai tuần tế sử dụng từ hai dân trai trên chia cùng bảy diệp á sử dụng trai trên chia cùng bảy diệp trên không bảy diệp tôi rất là thì mong của muối sâu rồi hốt đâm mong cùng bảy sang sập một tí tao được lệnh lập lòng ấy lòng ngày mùi năm diệp này kề ngày có tiền liên diệp mà tất diệp trăng diệp kia diệp phút diệp phỏ diệp phật diệp sáng diệp mà tất thành sau đó là ngày kia lệ tập nông diêm bằng kia diêm phút diêm phổ hoa diêm sóc diêm tao diêm mặt sạch rồi bao diêm bằng kia quỳnh các bạn của phút có trong đây là tiếng đầu nông ngay bằng kia diêm bằng kia tiệp lưới cứ mong bốn san sắp nhật tí đào mong cram ha sắp trong bốn nhật tí mong bốn san sắp đào mong cram ha sắp trong bốn nhật tí hào thái diêm bằng kia thấy nhé nếu chỉ diêm bằng tiền trên không diêm mùi buồn tiết lúc bay chơi chỉ rất đo cùng buồn rất lòng mà diêm đó mà diêm về liên mà mong cả lại liên học sinh là tí lẽ học sinh rất có bên cùng buồn thế rồi anh em giờ ở nó lẽ nông rất na đang được chấp bắt đầu tầm tí giờ mấy anh em từ miền tổ được kia rồi riêng và thêm phần đồ cha thật thế ha còn là nhìn nhôm cho cái lục cha tạo ấy không anh năng quạt thời mất thời chân từ tàn cha từ lìa chẳng dùng mơ đây có buồn bồ rong bà đàn bồn dơ man đây dây thì phanh hao nữa đây chơi dây dây thì nhìn nhôm thời bồn tiền nên tôi chỉ thật trăng vì anh liên ấy chương trình vừa là o đây vừa là o từ ban là o vừa crop từ ban là crop còn đây vì ta shop về chơi khác đôi chỉ dương chui tập phun đây là phun đây với một phong nọc lục lên chẳng dương vô tập đây chặt tiền máu tôi có chặt được bao nhiêu chỉ chặt chưa còn con nữa chặt là o đấy kia là o còn đây những ai ngọt luôn như thế ngọt nó mới ăn trái đó luôn ấy nhá chân chặt chỉ khi khăn như mà đâm thì đầy lục hàng nó chỉ trăm lục từ năm thôi nha ai chu con trái để chờ trong ban chỉ lục hàng vậy nhé chứ ông phơi lo khác có ai nó thì bị sốc màu giờ đây
mình lên sắp té ông tư lo từng óc đó chỉ đi sắp ở về thì u cho họ tập pha lúc sắp đi chân trống không thì vô thơ vô tới pha lên máu thôi mình đi nhìn nhôm đấy dưới đất tới đàn đất bia ta tới viếng đàn đất dơ nữa họ từ là máu về heo coi có chẹt dơ mà đấy hay có gì vậy trong tới đó nó vô việc bàn thôi phần đấy cam giờ chị đã có cái niềm nại ở kho nông từ lần đây chắc được thi bon class lâu niềm thi bon ấy miền cam ấy cả là phần nó sau phần niềm thi ấy nam mũi cả lá cặp tay có miền mình đã nông bong ôn miền phần hạt liền anh nói như sắp tình trạng ở cam niềm nại ở kho chẳng như mình hay đâm ma này chúng ta lại đi chẳngซึ่งมาตอนในจองจะเจออันอย่างโยมจะออกบ้านดังบ้านโยประธานเตี้ยไอ้ยังปัตตาปตเตี้ยบ้านจราเจ็ดดังเต้าอย่างโยมเรียนมงคลกาหรือก็ลานเตี้ยทางหรือก็เรียนจอมลานห่างไอ้จะดังสอบปลุกทั้งออกโยมดังตีเรียนบัดรอตีเลี้ยเดินมือตัวได้บุคคลยังรอให้ตอนในจอมไม่รู้นะไปยืนมาเธอได้ยุดตกตีเรียนนั้นจะล็อกโตหลักแท้มาแท้จังตามสอบปูในตีเรียจังเมื่อมวลทำเป็นซับมาก็กระรบดำใบเป็นเจ็ดที่เจ้าคณะนุปเตียที่เป็นเต็กมวลทำเป็นซับประกอบเสร็จนะบางบอกไทยในตีก็ได้กระรบกับอ่ะจังเจ้าคณะนุปเตียนี่สำคัญคือตับใบถึงใบเตยมาปลอบปราบเมาปรีรีให้ตีมวยคือเรียนประฟังสำหรับประตูไทยบุพเพระบบหนึ่งโยนั่งตีมวยไอ้ตีปีโยมได้จิตจับบนได้ได้จิตโอนก็ได้จิตบองก็ได้จิตโกนก็ได้จิตเจ้าก็ได้เพราะตึงบนเอาđược luôn aiไอ้ตีใบคือเนี่ยพลัดมออะนโมตเนียบนบางคนมันเมาเต้ก็มันบางแต่ตัวในพ่อได้ยังบางใจเลยเท่าใดฉันพอนักอายใจเลยแต่ดอยจิตโดนจิตตาคงมาหรือพอยังหรือถึงเงี้ยสบายหรือพอยังสิ่งเป็นเดือดร้อนหนักหลับที่ยูลมหายให้บนบนซ้อนเป็นเราตามแทนแต่ตาโยมต่างๆโยมที่มันจับเตียนตัวนั้นก็บ้านบนบ้านพลังอาดิฟังนั้นเราตึกเกี่ยนนาสบู่ตรวจสบู่ระบบตราพระปลุกใบปลุกยางตัวอ๋อได้อำนาจในการบ้านเพื่อเตียนนั่นคือเซ็กครั้งนะสำหรับเยอะน้องอาจจะเทียบชิมมันดูให้บ้านเพื่อเตียนกับน้องตัวพุทธศาสนาบ้านเพื่อเตียนกับน้องประเดี๋ยวเสียแก่นะได้เรียนสัลพรังสัลใบสัลดับเพราะสามเณรจะดังสอบปลุกของอ๋อนั่งเยี่ยมบ้านตัวบนตัวซอยจะบวยเนี่ยเด็กปะเด็กบ้านจังคือเยี่ยมบ้านเราสิเด็กสอบแต่เยี่ยมอัดบ้านเราไปบนตัวซอยจะบวยเนี่ยออกเรียนนั้นคือเยี่ยมก็อัดบ้านเราสิเด็กสอบได้จังเนี่ยคลาสตรงเหมือนเรียนโซนน้องกดเตะได้เห็นไหมเด็กหลับเขาคือตรงนี้เรียนกำลังเทียบโดยประกอบมันดังกับเตะนั่งยมนกก่อนหลับเขาแต่การที่ไอ้คือยังดังตุกเนี่ยต่างออกอัดดังเดดังแต่กอดแต่การที่มันโนเทียบหรือกอดการที่เทวดาหรือกอดการที่มันฟังกูพัฒนายังเธอเจ้าคณะเราไปเทียบเส้นนั่นเองกูผมลองทุ่มเทคลายใส่บองอันผมเพียรยีอันมาได้อันต้องประเดี๋ยวสันติตรงที่มันซ้อมมันตัวมันฟังกูเติร์บ้านติดตัวบนเจ้าคณะนกปฏินิใครโลแต่กันนกแต่บทวัดบานฟังบนบทวัดบานตรามได้จนกว่าอาจมาเข้าถึงลูกน้องตะโกนามวยตั้งแต่นั้นก็เยอะมันอาจติดบนแต่เอาบานได้ฉันไม่โยนตลอดเลยโยเลยไอ้บรรจุตัวทางกระบวนการไปตรามแต่ตรงทางยังบรมบาลยังตรามติดก่อนเขาส่งไอ้เดือนนาได้ส่งโหลดจาตรงนี้นะกับก็ต้องโหลดจาจะเจ็บออกเนี่ยเลยเจ็บดังออกเนี่ยเธอไอ้บ้านเธอนั่งเจาะผมเอาจะบนเลยจาเลยบนมอยจุกไปยังไงấy vượt mồiไปยังไงấyตรงบลีที่นะถึงตัวที่ได้ตัวเรื่องตรงบลีแต่ตรงบลีที่จะการรับอ่านดาวเทวดาแต่คนนอกครูเทวดาได้ยังรับอ่านตัวบ้านที่มุ้ยใจสมัยบนที่ปีคือโบเชื่อในเรื่องดิสักสิ่งเซ่เรียนปวดเรียนเป็นไตรไอ้ปลุกใบปลุกยามคลายเธอเธอจะเจ้าไอ้ปลุกใบปลุกยามนั้นโบเชื่อถึงพวกเทวดานั้นคืออัดคอเต้มันคอมันตัวไอ้เต้ยังเนี่ยหลักเทียบเพื่อเราแต่ยังอัดหลักเทียบก็มันจะปัญหาได้เดินบนตัวซ้ำบนกองมั้งฝ่ายเทียมก็ทุกทางนั้นติดเทียมน้องพุทธศาสนาดูเคลียร์พุทธกองปริมาณจังไงเติมที่ยังกลายมาอยู่ในประเทศที่ทับกับบ้านที่การครูเราจะต้องพองดอนโลกชาพองไอ้จังต้องที่กรมมาโนเมียนหน้าเงียบโยนเป็นกรรมที่ไอ้ต้องบนตัวซ้ำว่าลงจากดาวบ้านเชื่อมกันบนตัวซ้ำตีอ่องเชื่อมนาบนตัวซ้ำมาอ่องเชื่อมนาบนตัวซ้ำบุญอ่อง
ទទួលផតចាស់ខ្ញុំកណាស្អែកតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយយកមកលោកប្រគេននឹងហាន់ទៅណាគឺបុណ្យទៅសម្រាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនចាំតែធំធំទេខ្ញុំណាអញ្ចឹងពេលដែលមានឱកាសដូចជារដូវចូលឆ្នាំរដូវដូចគ្នារដូវជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងយើងមានឱកាសនិមន្តព្រះសង្ឃ2អង្គទៅផ្ទះខ្លួនធ្វើបុណ្យចក្រណានុទានឬក៏សង្ឃទានហ្នឹងគឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ផងក៏ដើម្បីបានខ្លួនឯងផង2អង្គក៏ដោយ1អង្គក៏ដោយក៏ទៅជាព្រះសង្ឃទាំងអស់កូនតាមម្នេរក៏ដោយក៏នៅតែជាព្រះសង្ឃដែរមិនតោះខអីទេឲ្យតែព្រះសង្ឃសម្រាប់ជំនួយទានបណ្ឌិតខ្លះសម្រាប់សាសនាហ្នឹងក៏ទៅពិភពសង្ឃដូចជាការគ្រងបុថិនអីជាដើមទាំងអស់អាហ្នឹងសុទ្ធតែជាកិច្ចរបស់ពិភពសង្ឃទេតាមម្នេរលោកអត់ទេប៉ុន្តែរឿងធ្វើបុណ្យសុំទានធម្មតានិយមអាចនិមន្តព្រះសង្ឃ1អង្គ2អង្គអីទៅតាមលទ្ធភាពនិយមធ្វើបានសន្សំខ្លួនឯងសន្សំទុកឲ្យខ្លួនឯងបានច្រើនចាំប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាដូចជាស្ងាត់ល្អចាំដើមដែរបុត្រកុសលក្នុងការសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះចឹងសូមប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងទីនេះគ្រប់គ្នាទាំងអស់សូមជួបប្រសពពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ5រូបសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិសុខភាពសម្បត្តិអាយុសម្បត្តិសម្បត្តិ3មួយទេវតាព្រះនិព្វានព្រះសម្បទា4ចំនួន8អភិញ្ញា6អ្នក4ផល4ព្រះនិព្វាន1គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាតវងសូមអនុមោទនាយ៉ាងទាំងពេលនៃសមត្ថតាឬពុទ្ធទេសនាដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះសន្និមត់ទៅចប់ក្នុងវេលានេះឯងងអេវ៉ាំងសូមអនុមោទនា